muri Barubirizi News Center we bari kubana ugeno minsi no followinga mu kutugwitu gwa YouTube Facebook cyo kwana ukora cyo cyamani izuka mutayi wanje nakurera izoba nakuretera makuru gamani okuruga umugombora ya Rutoto kandi obuhati abataka okuruga umugombora ya Rutoto bino kusomera kwamani bwanyuma ya Gavument okugendo miso no kubahereza Amaizi Marungyi abamazira kire karingwa bakubona ansonga ya Amaizi Marungyi kandi kibareterana no kubaboro abo kugira ngo nibasoza sente nyingi bakutara abana babo marwaro hamwe nabo babana baraguza oburuyere bwa typhoid obokuruga omezi mabi reka turuke bimwe bigambo ibakuza kutugambira utarugaho agagubara abene bakora ba contractors abahereza nabo batabana batkorera nkabiriye bakozere Amaizi agabire garuburuma atankejo nico kurebera na buruma bonka amantu Amaizi tebagine kandi tanke baryo mu kibuga nanagabene giza kunuya nago tankaterize eco kumanyiso kubakozero mu ngeri rya gadibengari naga kubara agakore bati nutubatine kitukora cye kituganyirwemo eco kumanyisa ba contractors nubo baraganyirwemo abantu basigare batine mizi kandi government esente zayo zifire busa esente zawe ezanje ezumuhiwe musoro mwe nani nkubereza munonga barebuke ngo bagunura miso barambura ba contractor bakore kintu ekiriyo tuyiheho kugira ngo kintu ne cyananka ningito tuyigura mizi abo kuba bamwe ba contractor noza ukumureba oteki kacakorwa kubi atunyo bakangambere iki abo cyukwataho nabagaba bagenze kituma ba contractors ebintu batabikoraje nanitwe abantu besima ngo twafena mizi twatandika kandi gapemera abugiko kandi tubene tusubera agukwizero mbetanka na nebidomora Abatuura ku Bwomugomborora ya Rutoto bati binaka mwenyo amatama bwanyuma yo kutunga Amaizi Marungyi abo kumara kire karingwa bakunywa ibyagana abo kutekatekaho na Munonga district yitu ya Rubirizi abakuru bita bariyo nka LC5 baguma nshongorire ningaruka nsima na LC3 abo kureba ngo afiri yo Munonga yatushakirayo habo kwa yine project bwe kubaneza kuzo mu mwanya konka kugira ngo tukaronda kurunja bebembezi baturobinjira ushanga project yija nito yatwikaho nito twabasa kuganyirwamo mwe bare Munonga kutwizuka akatwe twine bizibu byingi abana bitu twine soze nyingi twine project yo kuhinga konka twine kizibu cya mizi Mwensima district kutwizuka ekatwereza mizi twine nkakantungu twine cyane kakora mutwe ntambara kuruga yabana kuzamugera kutaha mizi anyanja twine bizibu bya kugira ngo nanayikondo zitune zifa konka twina mizaga hagarwe cyunda aga nankeje agatapu nigatuhwera tigakakukira kuburabura Chairman wentebe yakasa tunagira ngo abatakabe batura bino kubonabona abensonga yibura rya mizi abo kugira ngo batura batine mizi kandi usanga bakosa sente nyingi bana baza kutaha mizi anyaza ya Rutoto Munonga hakabaza kukibara nkedomora umuntu omwe tari ufamira ko ise domora mu yamizi ece Munonga yoheremo abantu batano especially girls no shanga family ne kusa more than 4 jerikans hata waza kukibara ejirikanina kusitamenye kumina umutari saving kukagaba gashehi nangwe domora no kuya kugigura 2 ni akagigura 10 no reba ngo why hanko mina nabana sikaza balance abantu batewa kusavinga institutions zikwa kuganyirwamo akabana bitwa mu yimba zo kwe kuza kushuma kwenda Amaizi kukati bana bagatahira yi ntiza ko yamba hantunguka Chairman wentebe ya katano aguba songurire Sylvester binjo bakumanya kamagufuri nagira ngo cyakubekire kirungi abantu bakunda project ya Gavument okusinga okuditekamu ebyo butegeki Ramadhan Rubirizi News Center turwanze ikigambo cyo bworo nk'icyo mu cyaro mu yanagamba wire winji n'ubusisi rwakuza koronda mizi umucoke mwe na bimwe abantu batambura kilometers umuntu wagira umukashije takagizira takagarucire atobwira wakubena ukora umusuru gwawe uri yakorona amagerake so inteka Gavument je mfati Amaizi yagakuse hi akakira kwanoza kushishoro yo tegerize mutirera inananka nayikonde mu parish yona atakonoza kejo nso kurwana so boro obase kurango wagera inturano ekito focus kasinjire kuhereza abantu binjo mu nsozi Amaizi skimu zita ziriho tuzikubaza kuhereza Amaizi ahansi ninge bakweta ahiguru ningashi high raised areas abantu abo bayo batina Amaizi kandi batwara bwire buringwa barga nkamiro yabo okuza kuteka cyamushana bihamuna no burwire abo kumara ubwire buringwa batinde kibatira munda abo kugezeho kuronda Amaizi nango na Amaizi akabakuza kuronda umushanga gatabonire gari yagebedeba
bwene nyina amasiko kugira ngo agamizi agutuza kubahereza ngaza kubagarya miza ga treated agarya miza gacebirwe kandi gakaceberwa okuza kutongoza eji project program gakatwarwa mu rubugorobi iba kutestingira mizi gona gihanga amizi garabamo kugira ngo amizi gabonire ngabasa kunyubwa abantu ngece bakweta potable water bo abantu babiranke bya government babenegijura nkamiza gagutukora president arijaga kutamizago nangwana nywa mwa gutarataye nitugakora bwo burungi bw'abantu mwene kinabenishaba no kugira ngo tuye politics mu project sezi tumanye government yatubuhereza kandi yatagabira umuntu kwakugabirente twaragumenagirisa twaragumenagishera birine yo kubanka ishomero n'ego kuba rugudo n'ego kuba Amaizi n'ego kuba irwaro n'ebintu byeyitu twege kumanya ngo ownership twita ownership